ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Квартираҳои арзон ва хонаҳои арзон ки ҳамаш баҳри шумо омода кардем. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариё нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. Мо дар видеои оянда гуфтагиро ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонед ки дар номерои имо васаб мо рӯ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имо ватсаптон падилиса кунем, бошад навора сар мекунем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар ҷамоати деҳқон Ариқ гуфтагӣ ҳастад ки деҳаи обшорон мешавад. обшум 6 сотиқ замине ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, якта веран, ошхона, ҳаммом мушкати қати баҳният дар дуруни ҳамин хона дар дурунш кардагӣ ҳастанд ки бо дар берунам ошхона, дегдонхона, аловхона, анҷомхона, оғул ҳамин хел чиз аделин дар берун дорад ки се тарафи хона маҳкам аст. дӯстони азиз ки агар баъд аз савдо ҳамун чорум тарафша маҳкам карда метавонанд. дарахтони мевадиҳанда дорад, обсвет бе проблем аст. дӯстони در наздикиш мактаб, мағоза хел чиз аст. ремонти хона средня, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш тамоне ки медорем зиндагӣ мекунем. нархаш 145,000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем. хонаро беҳад бад арзон кардан ки ба хотири сум дар кора мега, ба ҳамин хотир арзон фурӯхтесиян. рақамошон аст ки кор мекунад, имом дора, метавонед бештар маълумотша аз ҳамин рақамошон гиред. марҳамат. шумо агар амхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, барои реклама кардан дар номерои имо васаб рӯй кунед, реклама мемонем. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, пеши мактаби 5, яъне ки пеши кафе. ҳамин хел ҷудо ҳаста квартира ки якхонага квартира ҳаста ки дар сеюм ошона қарор дорад. чанд квадратча нагуфтиян дӯстони азиз, яъне ки ҳисоб карда нафаҳмидиян, аз худашон мегирен. дар инҷа обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки дар пеши ҳамин хона супермаркет, яъне кафе, мактаби 5, масҷид, ҳамин хел чизо наздик аст. фурӯхта мешавад бо нархи 107,000 сомонӣ ки боз савдо мекунем, яъне ки муомила мекунем ба хотире ки сум дар кора мега, ба ҳамин хотир квартира арзон фурӯхтесиян. ремонти хона средня барои зинда кардан 100% мешавад. марҳамат дӯстоне ки аз шаҳри Кӯлоб хона пурсидан, шумо варианти хуб рақамошон кор мекунад ва имом дора, метавонед бештар маълумотша гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши бозори Ҳоҷӣ Шариф. аз бозори Ҳоҷӣ Шариф як 500 ё ки то 800 метр ҳамиқа раҳ ҳаста ки яъне ки беҳад ба наздик ҳаста. обшум 3 сотиқ замине ки дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидорча ва ҳаммом, ошхона, качалка, ҳамин хел чизо ҳаст. дӯстони азиз ки хона средня ремонт дорад, бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин ҳаста ки бо 4 дари дига хона фундаментош баланд рехтага ки дӯстони азиз гирдуш бо семинблокати маҳкам ҳаста. дар дуруни хона медонед зиндагӣ мекунед бе ягон камбудӣ аст. дӯстон ки дар наздикиш бозори Калон ва масҷид, яъне ки донишгоҳ, ҳамин хел чизо аст ки кадоми медонад. фурӯхта мешавад бо нархи 180,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. ҳуҷҷатҳои хонаамаш 100%. рақамошон дар поини видео, рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон ватсапам доранд ки метавонед бештар маълумотша гиред. хона дар ҷои беҳтарина. марҳамат, занг занед. замини фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, яъне ки аниқтар маълумоташ дар пеши носири Хусрав гуфтагӣ аст ки наздики 44 чашма, кадоме ки медонад. 24 сотиқ замине ки дӯстон, яъне ки замине ки мисол агар ки ба фикрам хонаам карда мешавад, ягон чи гуфтагӣ нестам, фақат замини холи маълумот пешниҳод кардагиянд ки аз худашон мегирем. обшум 74,000 сомонӣ мега ки дар 24 сотиқ замин. дар инҷа мега обсветаш бе проблема ки ба дарахтони мевадиҳанда дар баршон шинондагӣ ҳастанд. марҳамат, кадотур агар ҳам терафтора заминхар бошед, рақамошон дар поини видео, метавонед бештар маълумотша гиред.
квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши мактаби 91 гуфтагӣ ҳастад ки рӯпарӯи бозори сомон. Ҳамин хел маълумот ҳастад. Якхонага квартира ҳастад ки дар дуюми ошона қарор дорад 37 квадрати метрай, обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастад ки дар дуруни хона мега отопление гузаронагӣ ҳастанд ки оби гарму хона термисам доранд. خانه با همه شرایط زندگی تامین است که مبل هم خیلی چون دارد که نمیدونم خیلی مبلش با مسئولیت یا که خاطرش نگون چی گفتگی نیست خیلی با دیگه معلومات چه میگیرین. در نزدیکیش همه چیزا دارکوری هست، یعنی که سوپرمارکت، بازار، یعنی که مکتب هم خیلی چیزا هست. فروخته میشد با نرخ 280,000 سومونی که باز معامله و سودا میکنه. میگه فقط آدمانی خریدار زنگ زنن. رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید بیشتر معلومات از خودشون زنگ زده گیرین. دیگه معلوماتش صاحبشون میگه که با تلفن خودم میفهمم. مرحبا دوستان عزیز، زنگ زنید. شما اگر هم خالی کوارتیر فروشی داشته باشید که خانه زمین کوارتیر میتونید که در نمره ایمو واسه ما روی کنیم و در ویدیو آینده رکلامش میمونه. زمینی فروشی هست دوستان، قرار دارد در نویه فیض‌آباد در همون تریتوری رایون شهر که انیق‌تر معلوماتش نیست از خودشون میگیرین. 3.5 سوتیق زمینه که اوج خونه‌ش برداشته است، خونه پروژه 2 اتاژه میشد که یکم اتاژ یعنی برداشته است که دوم اتاژ کداگی نیست که در درون خونه پروژه آشخانه هم و دو در دیگه خونه هم یعنی که کاشته است بود در دوم اتاژ هم دو خونه دیگه میشد که در همینجا پروژه صورتش نه هست. گردی خونه پول خود محکم دوستان عزیز و درختان میوه‌دهنده دارد. در اینجا آبسویت هست. فروخته میشد با نرخ 95,000 سومونی که باز معامله و سودا میکنه. میگه واریانت‌های آلیش هم هست با ماشین کتی آلیش میکنه. میگه خیلی با دیگه واریانت ها میگه باشه اگر پیشنهادتون خیلی واریانتشون میبینیم. رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید بیشتر معلومات پرش از خودشون گیرین. مرحمت. هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی هست دوستان، قرار دارد در شهر دوشنبه در ظرفشان روپروی تاکسی‌های حصار رگار. یک خانگاه کوارتیر کلون میگه که سه خانگاهش کردگی میگه صاحبشون که در هفتم اشونه قرار دارد 45 کوادراتی متر که آبسوی دارد، آشخانه، حاجتخانه، حمام، بالکن با همه شرایط زندگی تامین که در آن خانه ها میگه عدلنی است که لیفت دارد با همه شرایط زندگی تامین است که تمیز کانسل مبل تلویزیون با همه چیز چورش فروخته میشود میگه صاحبشون. این حال در دو موجه آدمو زندگی کردیست، یعنی که دو موجه پول میخواد موجه قریب که ذهنی تای همین خونه را خیلی با سبب های مثل اویلوی میفروشه میگه صاحبشون. نرخش 265,000 سومونیه که باز معامله و سودا هم میکنه میگه. رقمشون در پایین ویدیو هست که دوستان میتونید بیشتر معلومات از همین رقمشون گیرین. خواهش میکنیم که لایک و نمونه و چی خونه که با شما در کره در کامنت نویسین، ما البته با شما پیشکش میکنیم. میگذاریم با هشتم خانه فروشی. هشتم خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در نویه نورک در پیش بالنیسای کلون افتاده صاحبشون که آبشیم 4 سوتیق زمینه که قریب 7-8 نو در خانه میگه دختگی میگه من نمیدونم اما خیلی صاحبشون معلومات پیشنهاد کرده که خانه با گوشتی پخته آماده شده است که در درونش هم بانیت کلیدار هم دارد. خانه کاروبکا های. در اینجا آبسویت است میگه دو طرفش محکم است، دیگه طرفش خویه. فروخته میشد با نرخ 175,000 سومونی که باز معامله و سودا میکنه میگه. واریانت آلیشی هست با دو خانگاه کوارتیر کتی همین خیلی آلیش میشه جو که مثال خانه حوالی که از دیگه جا باشد آلیش هم میکنه میگه. خیلی کدومتون اگر در کور باشه اگر واریانت داشته باشین اگر همین جوش مثال معقول باشد رقمشون هست که میتونید زنگ زده بیشتر معلومات پرش از خودشون گیرین. دوستان عزیز مرحمت. شما اگر هم خیلی خانه‌های فروشی زمینی یا که زمینی خالی یا کوارتیر ماشین برای رکلام برای فروش دارین معلوماتش قطعی صورتش در نمره ایمو واسه روی کنه رکلام میمونه. میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی. نهم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان، قرار دارد در شهر دوشنبه در پایتخت در مردان در پیش کلاسوای گفتگی صاحبشون که یک خانگاه کوارتیر در چهارم اشونه قرار دارد که 38 کوادراتی متر خانه تقسیم کرده دو خانگاه میکنه. آبسوی دارد، آشخانه، حاجتخانه، مثال ترمیس همه خیلی چیز دارد که در درون خانه میگه صاحبشون. ترمیس هست، شکاف هست، شفانر، کانسانر، خطی همین خانه میسته میگه. قالین دیگه چیزش
мегирем, мега соҳибшон кадоме ки мехарад қолинша худаш мебиёра. خب فروخته میشد با نرخ 273600 سومونی که دوستان باز معامله میکنیم. میگه 273600 سومونی همین خیر نرخشون صاحبشون موندیم. خواهی کدامتون اگر خریدین انیق باشین میتونین که در همین رقمشون زنگ بیشتر معلومات گیرین. میگه دخونگاه اگر زواتسکوی باشن میگه دخونگاه تیار میگه علیش میشود. رقمشون هست که میتونین بیشتر معلوماتش از این رقمشون زنگ گیرین. مرام مگذاریم بعد دهم خونه فروشی. دهم خونه فروشی نزدیک حولگی است دوستان که قرار دارد در ناحیه یاوان. انیقتر معلومات پورش هم نیست که بدون از عضویت و صوتیقش هم نگفتیان که حساب نکردن نمیدونن نه که ای 4 صوتیق زیادتر همین زمینی همین خونه. آبشیم 4 در خونه کردگی تیوره که خونه ها شکاتور کردگی است مانتاژ همش کردگی است که همون کمتر رنگ بور همین خیلی کارو مونده که تریزه های پلاستیکی و дарои нав часпондагӣ ва як 4 дари дига хона бо отдельни фундаментош баланд рехтагӣ аст ки қатъи калидори ошхонаш ҳаст ки дар инҷа об свет ҳам дорад. гирди хона маҳкам аст ва ду камаз қум санг ҳамин хел чизам дорад. гирди хона бо семинблок маҳкаме ки банияи нав ва ошхона ҳамин хел чизам отдельни кадагӣ тайёр доранд. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад ки чӣ хеле худтон мебинен. нархаш 220 000 сомония ки дӯстон бо савдо ва муомила мекунем. хона маҷош 100% мега кадоме ки харидори аниқ бошад бештар маълумотро ба телефон худам мега соҳибшон мефаҳмонам. марҳамат дӯстоне ки аз ноҳияи ёвон ҳамхи хона мепурсиданд. хай агар ки маъқултон бошанд метавонед ки зангда бештар маълумотро аз худашон гиред. марҳамат. 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи фархор. аниқтар маълумоташ нагуфтем ки дар кадом маҳалла ё ки район аст аз худашон мегирен. обшон 2 сотиқ замине ки 3 дар хона кардагӣ тайёре ки хона уже дароншон мега ремонт дорад соҳибшон ки хай даронша сурат нагирифтан ки тирезаҳои пластикӣ шикатор ремонт дурмуш кардагӣ аст мега ки рангу бошам ҳаста. дар инҷа об сфедрат мисол гирди хона хай ҳуяса дарахтони мевадиҳанда фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега соҳибшон. бештар маълумоташа фақат бо телефон гуфтагии соҳибшон ки одамони харидор бошанд. ман худам мефаҳмам гуфтагии дигаша. марҳамат агар ки ягон кас дар ими тарафҳои фархор ами хел хона дар кор боша метавонед ки занг зада бештар маълумоти пураша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар 65 микрорайон яъне ки пушти масҷиди 65 микрорайонда мега ҳамин квартира қарор дорад. як хонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. доми 4 ошона аст ки дӯстон доми навастройкаи навае ки полни худ ремонт дорад. 30 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, гарнитур, термис, кондитсионер, телевизор ремонтош беҳтарина ки сирошона мега сум дар кори ба ҳамин хотири фурӯш дамондиянд. нархаш 195 000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем мега вариантҳои алишӣ надорад. ягон чи пешниҳод накунам мега фақат одамони харидор занг зада мега фақат тоқа сум дар кора мега ки мисол ягон вариант намешавад. марҳамат дӯстон агар ба шумо маъқул боша рақамҳошон дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумоташа аз замин рақамҳошон занг зада гирен. шумо агар ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои заминӣ ё ки замини холӣ ё ки магазин мошин чизе ки барои реклама барои фурӯш дорен метавонед ки дар номераи имо ватсап роӣ кунед. маълумоташа қатъи суратош мо дар видеои оянда реклама мемонем. ин буд ки 12 хона замини фурӯш доштем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.